Reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugubwa neza mwese mukomeje kudukurikira mwishimira ibiganiro tugenda tubagezaho, ibiganiro bigenda biboneraho ku munsi. Nitwa Pasi Govinda, ndaje ngo tuganire kuri transferi ziri mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport isaro ry'Inyanza murera y'abanyarwanda, ikipe ikundwa na benshi mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe irimo amakuru ya transferi avuze ubuhuha, amakuru menshi cyane, abasore bagomba kwerekezamo, abasore bagomba kuyisohokamo ndetse n'abagomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Irabona amafaranga se cyangwa bimeze bite? Umunsi w'ejo kuwa gatandatu habaye inama mu Nzove yahuje ubuyobozi bwa fan base ndetse nyine birumvikana nyine n'abayobozi b'ama fan club agiye atandukanye ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Muribuka ko ku munsi w'ejo nibwo basinyishije umukinnyi wa mbere, umukinnyi w'umurundi wanyuze mu ikipe ya Vitalo Football Club i Burundi. Ni umusore witwa Musore Michel Prince, ni umusore umuhanga cyane ukina kuri gatatu, ariko ngewe ku makuru navuganye n'umunyamakuru w'i Burundi witwa Keve rwose yambwiye yuko uyu musore ngo hari igihe wajya akina no kuri kabiri. Ubwo abareo babe bari tayari, amakuru babe bayafata hakiri kare. Umusore ni umuprevara, ariko ngo ni umusore w'umuhanga cyane, ni umusore ukina izi gatatu ziri moderne. Ni ubwo byumvikane ko ari wa musore nyine ukina yegera imbere cyane, ngo abareo bitegure kwakira umukinnyi uje gusimbura Bugingo Hakimu. Gusa hakaba havugwa ko ngo hagomba no kuza uwundi mugande witwa Nicolas Mwele, n'umusore ukina mu ikipe ya Buru FC, ni ikipe yavuyemo uwitwa Musa Esenu. Ikaza kurangira rwose agiye yigaragazaho gaceya, biza kurangira nyine bitagenze neza, aza gutandukana na Rayon Sport. Gusa rero ngo uwo Nicolas Mwele naramukaje, ubwo abareo barabyumva ko nyine mu ikipe yacu, mu ikipe y'abareo ibintu rwose bizaba biryoshye cyane, ibintu bizaba ari ubutama, ibintu bizaba ari ukugenda cyane. Ubwo urumva habonetse uwo musore Prince, hakaboneka Nicolas Mwere, uwumwiza niwe wajya akina. Ubwo byumvikane ko nyine nta kibazo cyaba kiri kuri gatatu. Byumvikane ko witwa Bugingo Hakimu we yamaze kusa naho ajya ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Biranavuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya APR kugira ngo ajye ngo gufasha uwitwa Niyomugabo Claude kuri gatatu, uwitwa Ishimwe Ganijuru Elia, musore w'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ugifite n'amasezerano, ariko batije mu ikipe ya Vision. Biravuga yuko ngo rwose nta gahunda bamufiteho ngo agomba kugaruka, bahita bamwohereza mu yindi kipe n'ubundi bagiye bamugira nk'intizanyo kugira ngo ajye gushaka hakina, kuko nta gahunda zo Rayon Sport afite. Abasore bashyashya rero bagomba kuba berekeza muri iyi kipe. Gusa mbere ko mbageraho gatoya, ubwo nabanje kukubwira ko ikipe yasinyishije uwitwa Musore Prince, musore w'umurundi. Bakango ibiganiro bigeze kure n'uwitwa Nicolas Mwere umugande, uwitwa Muhire Keve Runi, kapiteni w'iyi kipe. Reka mugarukeho, hari diru yaramaze igihe bivuga ko yanayisinye mbere yuko sezo inatangira. Diru yamwerekezaga mu ikipe ya Jamus FC mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ni ikipe ikomeye cyane, ikipe igeze no gutozwa namwe mu batoza bagiye bakomeye, barimo Kasamu Rwanda y'umunyarwanda. Rwose navuga ko ari umwe mu batoza beza u Rwanda rufite. Gusa ni ikipe iheruka no gusinyishwa witwa Theodore Maripango ya Wanenji Christian, umusore wanyuze mu ikipe ya Gasogi. Gusa icyo nakubwira nuko iyi diru ya Keve, amakuru ahari ngo nuko yamaze gupfa, yapfuye iterero. Iyi diru y'uwitwa Muhire Keve ngo yari irimo ibihumbi 80 by'idolari bagombaga kurokirita Muhire Keve, ubundi ngo kwajya bamuhemba ibihumbi 4 by'amadolari ku kwezi. Iyi diru rero yaje gukorapsinga gute? Uwitwa Muhire Keve aganira n'iyi kipe bavuganye yuko uwe ngo nta kibazo ku giti cye, bakwishyura ibihumbi 60 bya rokiritoma, ubundi Muhire Keve ngo akajya gufata
ibihumbi 5 by'idolari nk'ibisanzwe. Nyuma ikipe ya Jamus FC iza isubiza ivuga yuko ngo ku bihumbi bafite mu isanduku ngo bumva bazamuha ibihumbi 80 by'idolari, ariko ibintu byose birimo byaba izoro kiritoma ndetse n'iyo mishahara yose, agasinya amasezerano y'imyaka 2 kandi Muhire Kevin ngo kugihari nuko ngo atari tayari kuba yakwemera aya mafaranga. Gutyo ibintu bimeze kwitwa Muhire Kevin kapiteni y'ikipe ya Rayon Sport. Nkahita nsimbuka gatoya ku bakinnyi bagomba kwerekeza muri iyi kipe, ndahera kuri Rushema Chris, ni umusore wa Mukura, niza mukinnyi wa Mukura wanyuze mu makipe agiye atandukanye harimo na Marine, umusore ukomoka mu Ntare ariko byaje kugenda bigorana cyane, ntekereza ko we n'Intare bamaze gucukubiri. Ni umusore wagize ibihe byiza, agira shampiyona nziza mu ikipe ya Mukura umwaka ushize w'imikino, ubwo yakinanaga n'uwitwa Ishimwe Abdul Jalilu ndetse na Ishimwe Abdul. Gusa ngo 90% ngo yamaze kubonana na perezida wa Rayon Sport, baranaganira kandi ngo baranemeranya. Ngo gusa akantu gasigayemo nuko ngo umutoza Afami ya Lotfi ngo uyu mukinnyi atamwemera, ngo ntaga mushaka, ntaga ashaka kwaza. Gusa ngo igihari nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwamaze gufata decision yuko ngo iby'umutoza ari buze kuzempoza byose batari buze kubyemera, ngo kubera ko basanze harimo na company ngo iri gukoresha uyu mutoza Afami ya Lotfi kugira ngo Rayon Sport itabona abakinnyi beza, ngo kuko Rayon Sport idashaka gukorana n'iyo company. Nuko gahunda zimeze kuri Rushema Chris. Gusa ikipe ya Rayon Sport navuga ko imukeneye kugeza kuri ubu ngo. Ikindi reka tuve kuri Rushema Chris twerekeze ku basore babiri b'abarundi, ni umusore witwa Abedi Bigirimana ndetse n'uwitwa Henry Musanga. Uyu Abedi Bigirimana baraganiye biza kurangira bavuganye yuko ngo bagomba kumvikana sezitaha kagomba kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa ngo nyuma aje kuza amadiri yandi yo mu y'amakipe yo mu gihugu cya Tanzania, aza kugenda adekarara avo yuko ngo yifuza uyu mukinnyi, biza kurangira diruye ndetse n'ibiganiro bye yari yakoze n'ikipe ya Rayon Sport bisa naho bisa n'ibisubira hasi kubera izo diru navuga ko zinahenze zari zamaze kuza muri iyi kipe ya kuri uyu musore Abedi Bigirimana, umusore w'ikipe ya Polisi y'umwaka ushize w'imikino yitwayemo neza. Navuga ko mu bakinnyi Polisi yari ifite umusaruro wabo wose wari hasi, ariko byibuze uyu Abedi yarageragezaga. Navuga ko ni umwe mu basore bagira icyo bagufasha uramutse umuguze. Navuga ko rero yaba ari diru nziza, gusa biracyagoranye bitewe n'amakipe yo mu gihugu cya Tanzania ari kugenda yivanga muri izi diru, ndetse n'iyi Jamus yanavuzwemo uyu Abedi Bigirimana umusore w'umurundi. Gusa kuva navuga ko basa nabutangiye kumvikana na Kevin, navuga ko batapfa kuhita batwara aba bakinnyi uko ari babiri cyarimwe, yaba Kevin ndetse na Abedi Bigirimana, kuko bose navuga ko basa n'abakina ku mwanya umwe numero 10. Reka tuve kuri Abedi, reka twerekeze ahubwo kuri Henry Musanga. Henry Musanga ni umusore w'ikipe ya Polisi ugifite amasezerano y'umwaka, akavuga ko amakuru amuvaho we ku giti cye ngo avuga ko ngo arambuye gukina mu ikipe ya Polisi, ndetse n'aba basore bakinana ngo ubona rwose bameze nk'aho bari n'abantu b'indeba, ubona rwose ngo badafite ubushake bwo gukina umupira, kandi we ngo ntegoze ntago ari aha hafi, ntago ari gukina mu Rwanda gusa ngo bigarukira aho ngaho, ngo arashaka kuba yakwagura kariyeri ye. Bityo rero ngo agomba gukina ku makipe afite ibintu ahatanira, agakinira kuri pressure kugira ngo agaragaze icyo ashoboye. Ni na groupe y'abarundi, bantu bamaze iminsi bayumva groupe y'abarundi y'abakinnyi b'aba legend ndetse n'abakire b'i Burundi ngo bafite company igurisha abakinnyi, ngo iyo utabanyuzeho ngo kugira ngo ubone umukinnyi w'umurundi biba bigoranye cyane. Ngo gusa uyu Henry Musanga bamaze kumugira inama yuko ngo agomba gushaka ikipe ajyamo, ngo bibe nabaye byiza ngo yaba Rayon Sport, ngo kugira ngo yimurike ku mugabane wa Afrika ku ruhando rutari urwo mu Rwanda, kugira ngo abe yabona n'ikipe yindi yo hanze yabasha kumwegukana, kubera ko iyi Rayon Sport ikipe izasohoka mu mikino nyafurika. Bityo rero
ngo yakabaye asa n'ushaka uburyo yayerekezamo cyangwa n'iyindi kipe iyo ari yo yose, ariko igomba gusohoka akava mu ikipe ya Polisi. Gusa ikintu navuga ko gikomeye cyane uyu Enen Musanga, navuga ko ibiganiro byanabaye hagati ye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, ariko akantu navuga ko kabaye nk'agatotsi kajemo, ikipe ya APR yaje guhita ibyinjiramo, yumvise ko uyu Enen Musanga ari ku isoko, ngo batangiye guhita bamushyiraho amaso nabo ngo baramushaka. Bityo rero nawe imbere yawe hari APR hari na Rayon, ntekereza ko abariyo benshi aramutse adashyizemo amarangamutima yahitamo APR, kuko APR ni ikipe igushyira muri kondisiyo nziza zo gukora ndetse no guperforminga kugira ngo utange umusaruro. Bityo rero uyu Enen Musanga birashoboka ko cyane agomba kwisanga hamwe muri aya makipe uko ari abiri, yaba Rayon Sport cyangwa APR, ndetse hari n'amakipe yandi ngo yatangiye kugenda amwe murayebukwa amakipe yiganjemo amakipe yo mu bihugu by'Abarabu ku mugabane wa Aziya. Ko icyo ngicyo nicyo nagenda nkubwira. Diru rero yindi nakubwira ntari navuze mbere, kandi na Udahemuka Jean de Dieu, umusore w'ikipe ya Gasogi, umusore navuga ko usoje amasezerano. Byavuzwe yuko yumvikanye n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo Fazare yari iri kusa nirangira berekeza muri Faze Retour. Uwitwa Kakoza Nkuriza Charles, perezida w'ikipe ya Gasogi, aza kubirabukwa, aza kumenya ayo makuru yuko ngo yaba yaravuganye na Rayon yuko ngo yazayijyamo muri iyi sezo ya 2025-2026. Biba ngombwa yuko Kenisi amubaza, undi aramuhakanira. Akimuhakanira ngo Kenisi yahise abwira mtoza Gisire Chiyama Bienveni, mutoza wari uhari, ngo anamubwira ati simushaka mu kibuga cyanjye. Uyu Udahemuka Jean de Dieu biravugwa neza yuko ngo mu gihe uwitwa Nicolas Muere mu ikipe ya Buru mu gihugu cya Uganda diru ye yagorana, ngo barahita berekeza kuri Udahemuka Jean de Dieu, ngo kuko n'ibiganiro byo byari byaratangiye mbere. Bityo ngo uyu musore nawe w'amahirwe yo kuba yajya mu ikipe ya Rayon Sport arahari, kubera ko ngo uyu Nicolas Muere ngo ikintu kiri gusa n'ikibikomeza. Uyu Nicolas Muere aracyafite amasezerano mu ikipe ya Buru, birasaba kumugura. Mu ikipe yakinagamo aracyafitemo amasezerano, birasaba kumugura kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Bityo ngo bahafata Udahemuka Jean de Dieu kubera ko we ngo ashoje amasezerano, ari free agent, ni ukumuha amafaranga ya recruitment cyangwa n'uwo mushahara gusa, kuko aba bakinnyi navuga ko baba bashaka kwimurika cyane mbere y'amafaranga, kuko Udahemuka Jean de Dieu ntabwo navuga ko ari umukinnyi mukuru cyane. Bityo rero niko iyo diru niyo nagiraga mbanze mbabwireho kugira ngo abantu batagendera mu kigare. Ubwo rero ni gutyo gahunda zimeze mu ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya ndetse no nejo amakuru azagenda asohoka, nabwo nzagenda mbabwira. Ikindi se ubwo abantu kugira ngo mwumve ko ari hano mugomba kuba muri, diru y'ikipe ya Rayon Sport yumvikanye n'umuntu witwa Harerimana Abdulaziz Rivaldo, musore wa Gasogi. Nako navuga ko yashoje amasezerano. Harerimana Abdulaziz Rivaldo yumvikanye n'ikipe ya Polisi, ariko abareyo bamugezeho ahita abwira Polisi ati muhe muretse ibiganiro. Iyo diru nayo ndayibafitiye, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo umunsi w'ejo cyangwa ejo bundi cyangwa na mukanya iyo nkuru ninza kuyibabwira nawe uzaba uhari. Nitwa Pasi Govinda.